Ka Nongpok Block Congress Committee kalapin benai ka kerteng jong u Lawrence Nongrum kum ukertong nakaseng Congress uban yakun hakani ka election MDC ka Banwan. Yakani ka rai lapin benah ka jingelang balapin pinlong mentakasngi ha community hall sa Jer Nongpok. Kinong ilam kaseng Congress bakentup yu defender S Lamari bad USW Malay kila kentu ye kinong tre kaseng bakidi ban Kirshan pura yu u Nongrum ban yo ya ka jingjop ha ka election district council. Ya kani ka jingelang lai shimbenta di kinong penyach nong bat kinong Kirshan. Ila kumka blok ila recommend ya ka kerteng ka jong iba Lawrence Nongrum naga benta ban yakun ya MDC election afjar kusan na kene ka Nongpok constituency. Bat kade ha ka halsau tarik ila pa ya kene ka recommendation jongi sia ka DCC ke bamod ka district congress committee. Bat kat balak ban sutu ro nagaliang yung ka DCC hadin bakala pejbenya yagi kot kisla jong kandidat kala pa lane kala forward ya kene ka application kandidat yung iba Lawrence siapa MPCC Ka dorbash nong khimusyang klarke ka